kandi umugenyi Talionde nondi nuwe omunyabiragiro omunyamateka rumanyirwe nka Atumanya Capson Eliakim kandi omukuru Capson Eliakim munyamateka munyabiragiro nyinki akariye kirukino tujya kubantu hanura hansonga yerukubane kwa tagana no kwa hukana okwa basweraine mu rurimi rumuntu wa bulikiro nyo nayo turukwetegeza okwa hukana okwa basweraine akandi mbere turukubaliza mugenyo yitamaze kuba naheka ndi nawo mu studio akande ninyetaga mutangira turamukyeyo kandi tutandikiraho ahenyini sabona kwakira webale mnonga kunyakira. Okay. Yes. Yakuraho abakutureba. Webale mnonga izina Eliakim Atumanya Capson ndoroya ningasho munyabiragiro ninzarwa kanyampu munyabahoko kajara umurintunga mu district nashemerwa mnonga okuba muri yogo mwanya kandi abarakutiri bamwe na nimbaramusya nimbashemerwa oguma ha TV West guma muri programs za TV West kandi nyongere congratulating no man kandi home police ya was a legal officer wa police mbwe nyenda congratulating new IGP AIGP byakagaba na nabandi officers abahire appointments nabo ntibakongratulating no kubendeza gukora imirimo yabo je. Okay. Yeah. Nuogu Eliakim Capson kandi omunyabiragiro omunyamateka nowe turukujya kuba tuli nawo mu rugendo rwembozi yenyenki akara yakirukino omnyora Eliakim tutakagira hara rundi tutakakira hansonge ya kwa kana kwa abanyakuswera ine ekitwena tuina kumanya ngu tusobora kwa kana tutaswera ine umuntu asemerire kubali mufumbo kubanza anuko ahika hansonge yo kwa kana so ukusweranga na rundi obuswera ine kiki nikima isaki webale mnonga mtebekanisa wa program cyo kubanza nyowenshwire nyino mukazi nabana mbwenu toko okushwerana marriage kimanyisa ngo omushija n'umukazi bikirizana okutura hamwe ebero byo nebyamagara gabo nangwa okwahukana kuntu kuba kutari mu kishani nikuba kutari in picture. So marriage nimwikirizana okutura hamwe ebiro byone byamagaraganye nashime ko ari omushija n'umukazi haza obushwero obu burumu nobwe miringwe biri kugirira ahankiriza y'abantu cyo kubanza wabari abakristayo abakatolike aba Pentecost abarokore Orthodox abubona nabakora ibakweta Christian ningashi marriage yo mukanisa muzo mukanisa babagita manyango mwaza umbushwero obwo abagiswe la Christian marriage haruho obushwero bundi nobwa civil marriage aho rukushanga ngu tuwaza mukanisa konka wakoresa register wa mwene ka district babeta bakao nozo wakao mwikirizana babagita haza abantu babashimye kuba utari hasi y'imyaka 18 kandi ubwo obwa civil marriage mbajangu ushime kutandikira ha myaka 21 nuko yongera higuro rya hasi y'imyaka ejo wine kutunga consent y'abaziri kugira ngo bakwandikire bara then nabwe obushwere baza kubahamya ngo no bushwero buruwo bushime kwabwine witness kaje ndo mu kanisa mwine abajurizi abo babera bakukira kusayininga ha papora owabagita no muntu oricognize ninga ine license umwanya gumwagiturwaho n'umwanya gurukumanywa kandi ago gukwikirizo bwa okugita abantu nubasa kuzoko nyine pastor wanje kanje ndagiti obushere nyesya nubasa kubahakanisa bashanga ubwo pastor ninga shumuto abagisire atari kwikirizwa kugita abantu ninga shino umwanya gumwakoreraho gutari authorized okuba no gukoreraho ahari yecho hari ubundi bushere ubwa abasilamu Islamic marriage nabwo buri recognize kugira ngo abasilamu nibabine imamu wabo nawo nabagita nabawo amwe bazumbushere ubu recognized nawo tashime kuba ari hansi y'imyaka 18 ashime kuba ari mushija na no mukazi nango abasilamu nasa kushoera abakazi baterengera harabana kurigirira amateka gabo kugarugamba then abakristayo n'abamungu n'abacha Christian nabo tuagambaho ashime kuba ari umushija no mukazomwe ubu nubwo buri recognized then na still nabwo na civil marriage ni
monogamous setting kugira ngo no mushija omwe no mukazi omwe. Hariho customary marriage. Customary marriage niyo kushanga ngo imwe mwikirizana omuculture yanyu nk'abanyoro abatoro abanyankore abakiga customary rimwe mwikirizana mwakora emigenzo imukora kugira ngo omushija mwamutongoza n'omukazi mwamutongoza kuba abashwerine. Ijo niyo customary marriage. Hariho na Hindu marriage nayo no bagendera omigenzo yabo nkoko kora customary yito kutwagikora customs yitu ningashi emigenzo yitu y'abanyankore y'abakiga okuba kugikora nabo barebi n'emigenzo yabo barukora nabo bushire bwabo babutongoza. Hati obunu ejo niyo miringo ya marriage. Twagireba church marriage mwazo mukanisa civil marriage twareba customary marriage Hindu na Islamic. Ekikuru munonga nukugira ngo abantu bikirizine obushere tokubukaka mbabikirizine so babukaka icyo nikiretera bija nyensi umuti yabahakanisa tinyo bakabunjemamu dene kindi tashemeye kuba ari umunyabuzare wawe je nayo nisho makuru munonga tashemeye kuba mwino tumishimye kuba mwino buzare kushanga no mwana wa tatento no mwana wa marimi no munyanyazi mwene ubwo tukiri kwikiriza omumateka okushwera umunyabuzare wawe mwe tumishimye kuba mwineki mwino buzare bwona mwaza kuza umbushwero ubu emyaka niye 18 dene dije nshonga yeriyo kugira ngo imwe kandi nshonga kuri munonga ko abantu binji no shanga abantu babajema ningasho bakiza mbatachukunzire tubashimiye kujye mushime gukora ki kwegondeza kwegondeza okuza ombushwere hati ngo kubanyamangu hatuwaza ombushwere hatuwaza mu marriage okay akandi omnyaberagiro Eliakim yakusoborora ensonga zona ko kuziri nkuru oine kubo ine miyake 18 no genda iguru umuntu ugo mukujya kuswera muswero burukwera tasemeriye ko munyabuzare kandi yege nkuru muno habwo kube bikorwa bikusana biti bizirembe mu society bahita musanga families ukorake nibazibateka zibasheka batakwena ngo abantu bakingi umuhano ugo hakaba kinna kinno yege insonga nkuru kandi nyabazane mbamukozere ensobi tasemeriye ko munyabuzare iki akabiri oine kwegondeza yo muntu keko uru mutima gwa gusimire nuko sobore kuba nota dena shime kwa ryo mushija na nomukazi then kuno boito obwa customary Christian marriage Hindu osemerire kubole mukazi no musayishija omu then kuli mbanyano yita abasiramu asemerire kuba musayija obundi nabakazi kusirikira amateka gabo kugamba kandi ago amateka tukakubikiza kurenga abakazi bana nabo bina amateka gabo agoku batwara enshonge ndijo haruhe icyo bakweta cohabitation omushija no mukazi basharamo kutura hamwe mwatura hamwe nagwo kumara n'imyaka mwazara nabana ubwo tubushwere numba mura hamwe okanduba buri bushwere okatubushwere oburecognize ningashi obukumanyo mu mateka muza kutura hamwe muzara abana konka kuba kubana bagamba abari legal married ninga abafumarize ingiro bushire bwabo numba mutabarumu mwe numba muturambo umutiyimwe kajya twinaza kushwera ninga kimuka kagenda to kumutwara umukoto tiyansigaho ninga imwe numba mutakaza form zile zitwagamba formalizing marriage cohabitation wabo ino muntu wawe no mukunda mukatura hamwe mukazara abana mutaformalize ingiro bushire bwanyu ahariye biringo yitwagambaho imwe toba kubabara ummateka nk'abantu abashwerine abantu mbamba bari akabashwerine kabina abana konka iteka tokaze kuhababa utinyogo mushija nkozere nawe bintu mbone twenda kubibagana ninga shintu twenda kwahukana abo kuba iteka turi kubareba nk'abari legal marriage ijo bageta cohabitation kugira ngo mwasharamu okutura hamwe mukazarana nabana mwaba mutaformalizingire ako abantu abinji ushangire bacukozire munonga cyara munongo ko mbyaro nankahi uzo wanako mushimutandika kutura hamwe muzara abana then mukigireho obutikirizana utandiko tebintu utabana tici atoshanga hazaho obutikirizana mbwenu cinchenda okore ekikubasika uformalizing ningashi uteko mbuteka okuba okuzombushwero burubo
kugerera igimitendera ihitwagambaho. Okay, kandi tuliyo nsenjura mpora nente kandi zanyo tuino munyabiragiro munyamateka Eli Akim ano tuli nawe atumanya na tsoro ensongezo kusemeri kwantu ikwata ngo kusemeri kwantu zimanya habukubo kusoma turu no kwega kurukwayo esa yona no bano yega andiko kintu kisobole kuba nkituyambo kombe kamaka amarungi okukole enchwamu enungi ubundi ezitwe gondize rundi ezitwa chwerire mu kurugamba mitima yaitu no kurora ngo ubundi twekara mu bufumbo obunyakugumire obutukuba ebintu beno netubemanya haro hakasigara yaho twacyari mu buswere omubushwere hati obushwere kandi ariko kushanga ngo abantu abaryo mu bushwere tubagendera omumitendera nk'itwagamba obushwere umuntu karo kurugayo hati katugere ngo iwe oryo mu bushwere obundi haza waza kutukukirizwa kutaho mu bushwere obundi waba washwire kandi origaro kaje ngo omeyida kagira customary ninga ukagitwa sivo kandi tugarako kaza kushoro ndijo mukazi onu kya mwine go chumwine ni chumanyuka tumwaka ukanaga usaho kibayiro to kwikirizubwa okuzombushwero bundi wabuza mu bushwere n'abantu bushazamu kano wa mwino wahenda amateka ahubwo ukiryo mu bushwero bundi bworumu obukumanywa ubwotakarigiremo mbere to kwikirizibwa ningiteka turi kwikiriza kandi kutaho mbundo bushwere waba oyino bundo bushwere ubworumu egina yonkuru oburaba oyine ensonga yone wakozire obundi customary obundi sivo obundi buono buswere nko kwatugambire tosemerire kuruga mu buswere buno ukajya mu bundi kandi already buri yabucuru buri mukyaro mukyaro kya mwine abantu kyabayine yo kaguruka yote utunyo ndibusajja semere kwa buri tuburu kwikirizibwa nabo yeke osemerire kurora ngo bundi wataho buri buono bukorora waruga mu buswere bumu okugena mbundi na muno bukubo legally married hati aho twasweranga hati kumukushera obukosi ni iteka ningashi omubuntu iteka ndigira ngo mwashwerana mwine kubamura hamwe ebiro byone by'amagaragani niko mukwantu bakwantu barahira kugira ngo muwazo mbushwero obushwero mwazamu mpaka ebiro byona for lifetime tarimo kurugamo konka kwa kugire cyabaho mukenda kurugo mbushwere hineshongeze kuretera kugira ngo mbashati abantu turira bad voice nga bayanga nabayakana nikiba kirigira hariki hateze nshongano zo tukuza kugambaho kugira ngo nice kikuretera ninge kikubaho kugira ngo abantu bayakana abantu nice cyaretera bayakana ninge shinje kikuba kibiro hariho emiringo ebiri yo kwahukana ningashi eyitwongera kuhabura abantu hariba kweta separation okutana etana divorce separation ningo kugira mwatana mwa separatinga konkatu mwa divorcing separation eri temporal kugira ngo mwikirizana nibaza kwikirizana bye ngo agumano okore byawe nkore byanje tubene tu monitoring ninga shitume turebe mbere erakore ki era eroho turebe nshonga zitu ubundi buzirasemeroraga ninga abantu garika batebekanise family zizo batebekanise ijo niba kweta separation kugira ngo abantu bagira ubutikirizana utakirukano joro tukanzo mu divorce akwa divorce ko kuzayo mukoto bagikwereza norta kugarika nyuma konka separation yo kugira ngo imwe mwikirizana nawe nimwe kandi basa kwikiza mutagira mukoto mwana ni muzo mukoti mushaba separation now separation ninga shoko kutana kutari kwa divorce no kugira ngo imwe mwikirizana bano turo wawe mbeni turo wanje mwikirizana abana iza kuba nishashora school fees ni koreki neki haza nabwo to kwikizwa kugira ngo wozo kushwera ahubwo tokatanire so oriyo mu phase ya separation mbwene bamba ninjya kase kugira ngo cyubaherezo bwire kwegarkamu kugira ngo abakuru b'amadini bakuru bebyanga manya bakansara bije babase kubayamba okubahwera okugarre okutebekana sishonga zanyu ahubwo ibintu by'amakabiri mushonga nyingi ababirumano no mushonga nyingi mbono basa kugira ngo witwe kiga obushwero ndakuburgamo numbasa kwikirizana mukore separation nawo mutagera hari ijo separation yenyine ijo nayo numuruba ndabakansara ahubwo noreba ngo intention yo bushwere no kugira ngo mwabuza mu mpaka ibiro byone by'amagaraganya tarokora ki taro kurugamu
mbwenu eje mtendani yone kurabamo muzo kuronda abantu baraba counseling kuronda abantu baraga mugambe nabo mwatunga ba family kumukugongera kure mukubura kwikirizana hati mw'abantu mwikirizana mujyango hati no manya bano buri muntu kanyatura tutwatana twikiriza no kuturareberera abana twikiriza no buntu ko arature wenka konka mbere mukikora mukureba ngo muriyo mwenda okugarura obushwere busya muriyo mwenda kubugarraho tugira ngo mwatana ngo nomanda go kwiruko kagenda numukikoresa separation je mukikoresa kugira ngo eba yambeho kureba enshonga zanyu okumwakobasa okuzitebeka samatanyu bajya kukoresa ngo irreconcilable differences ningashi obutikirizana obwamano buruho obazara kukizana konka ati kumukuba babahire space hagati ningashi muhire space mutandike kuronda ba cancers mutandike kugamba nabantu abakobasa kubayambaho kureba ngo mwagaraka no mbushwere abo kuba abari kwikirizo mu Bibuli tubikwikiriza okutana nabantu nana mateka twariba ngo nigaga takwikiriza kutana kugira ngo mba mwazamu okuguma mu bushwere mpaka amagaraganya ahoko harimo ibintu byinji harimo amwina abana mwine ibintu mwene kumukuzombi yo kutana ni harigamo ibintu byinji mbona abantu ntubege encouraging ya nkaroya wija nimbanza kuhabura kuroko mwakubasa kugarakanisa kutebekana inshonga zanyu ushanga no buntu buce ningashi n'ibintu byo kwasa kugumera ahoko nanite kandi gira ngo nanezo ground twazigambaho nza kuje kuzigambaho tugira ngo nekite ko ngumine kwahukana no basa kwahukana ningashi no basa kuzugumera ugume umbushweri muri kiko no munonga ahagati no kureba ko mwakubasa kwikizana phase ya separation kuronda ba cancers kuronda abantu bakuru b'amadini ba elders mukabagambira inshonga zanyu baguma batekanisa hako wino shanga imituma ya Yoruba mwagaruko mbushwere konka cyabaho mukaremangana hate ejo agreement yanyu numba mugikozire kureba ubwera amari kugira separating tusagira mu divorce ngo mwikirizana ubwire umuramari then hariba kweta judicial separation kugira ngo numuzo mu koti mushaba koti kwebikiriza ku separating mukakora agreement abana tuwaza kubatwaza bati nza kubantu bareberera abana gunaza ko banaturaha ibintu biza ko bitwaza hata ho muri mu judicial separation mwikirizana okuba mutanere in the meantime mutakagire umudivorce then mwaguma muremangi no karangu byayanga hati nugoro kuzankahi hati nugoro kuzo mudivorce konka before that now haro ground tukugira ngo noyimuko mukasheshi utati nyonyera ninga sho mudivorce utinyera ku separating nabwo still haro grounds ezo muntu ari kurebera kugira ngo twaza kuza omu separation mu divorce zona nezishana icyo kubanza kugira ngo umuntu wamukwata nashambana n'abandi bakazi ninga n'abandi bashije jona nishonga y'abantu bakucara kurebera umunonga eri kureta abantu kugira ngo ba separating ninga shibaho kanere cyumwe na no kubona boneso muntu kushanga umuntu no mutera no mutocaringa no mukora kubi ibintu byo mbiretera umuntu yashaba ngo separating kurigerera ezenshonga umuntu nakubona bonesa umuntu na agira umbande bashija I mean ninga sho mbande bakazi umuntu yahindure dini ye kuko twatwagambira hadini kugira ngo nacyo nishonge bakwasa kureta kugira ngo base separating ninga shkwakana kugira mukatandika ari umusiramu ninga ari mu kristayo hatwiyahika hatumye nazo mu dini ndijo hati ejishonga nini bagigamba ho munonga kugira ngo nebasa kuretera abantu bakora ki batana ashango umuntu yakusigaho iba kweta desertion umuntu yakusigaho yazoko yakudesertinga uri no mukazi wawe yakusigaho yagenda yatere imyaka 2-3 icyo nacyo nubasa kushaba ngo mwahukane kurugira ari y'inshobo kandi nabwo kugira ngo utakagenda kugira ngo mukazi yagenda yaba inenshonga naso kushanga yaza kushoma nazo kushanga nahabwe mirumo so waza kushaba okwahukana insho ashime kuba hatari unshonga yone yamuretera yakubaroho imyaka 2 noko yongera higuru akwite itakandi tugambira imyaka 2 noko yongera higuru kugira ngo mwaza kugira ubo butikirizana umukaza agenzire imyaka 2 umushije agenzire imyaka 2 yagumoko atine nshonga nemwe ahabwa cyagenzire
to kumanya hari nango tukugira ngo no kushoma nkoko ninga ngo nemiromo konka hora ngo yakusigaho yagenda awo which means kakuba kikamya kebiri yabura umuseje yabura myaka ebiri hatabira nsonga ya mani mukazi yabura myaka ebiri hatabira nsonga ya mani undi utamanya nikimanyisaho no mukubesinga ko bamwakikiriza kureba ngo mwaza umukuzo cyambaze mukore ki mu separating ninga shumu divorce abako myaka ebiri yegi nyingi kandi umuntu mu myaka ebiri tuzogamba ngo kalemwa komanyisa mugenzi wawe ikintu cyagireho yati nicyo bakwireje imyaka umujyaje imyaka yarutse no umuntu no gamba nawe ninga shuno mushobore nshonga niki abana amanyeshongereho neya kuko muti yakusigaho imyaka ebiri akazoko kahurira ngo ariyo kwetara kwenda garuka muka hati eje nshongano baji besingaho ukureba ngo mwabasa okutana mwamutakubasa kwikirizana mwamutakubasa kugarukana umbushweri twagamba ahacyo kubona bonesa mistreating spouse ahubwo tushangira abantu binjira mu domestic violence means ushanga muntu namutera nambona bonesa namutocaringa namukora ki ubwo nago n'umuntu go umuntu gabasa kubesingaho akashaba ngo bakana kugira ngo nabona bonesubwa ukubona bonesubwa tuko mushija wenga umushija nabona bonesubwa n'umukazi nabona bonesubwa kuru nicyo nandiye yenda gamba abari muturora muteje kure nsonga yo kubona bonesubwa mukamanya abasayija nenyu muhingure ine mukozere bino na bino ekimwina kumanya ngo biro bino kandi baba kyara bagira ha nabo mbatera kodi abakyara nabo batera ebitu muko kubikasisikara kimunake kibaina kubana bakimanya mwene kubana bonesa tukugira ngo umushija nabona basa kubana bonesa ubwo mbushe haro cyo bakota tocharing nasa kuba psychological nasa kuba takutera konkasha ngebinzi byakoro muno uraye umwenu wa kumaraho busiji ibyo nayo no tocha konka kichitwagamba hariya inshonga nkuru no kureba ngo twantenda kombe ko bushwera abantu no gumana bagarakanisa abantu no gumana baganira abantu no gumana bakwatanisa kugira ngo ezo ground zone zitwagambaho mwana mbasa kureba ngo mwabitereze inshonga zanyu ni mugara ko mushwere mutereze inshonga yo kushamba na heru umushana abasakuza azo kushamba na heru n'umukaza azo kushamba na heru izo nshonga zone nizireta ki okwahukana omaka nziretera obutikiriza no maka kugira ngo umushija wanje atwirokwe ariyo mbushamba nakahina akora ki kuko tukumubeherera na namwazo mukoti koti ndeshuje mempa paraza no bujuruzi bwawe yashanga ngo oriyo no biha ko se kwikiriza okubahura hari abandi bakushanga ngo abantu bo nibenda kwahukana hatu babiha barete ibintu bitaruho koti yabira bamwe kareba ngo omushija no mukazi bari no bakorora kujurwo kugira ngo baseparating koti yandane yanga kubahereza ki kubahereza separation ariko reba ngo taro nshonga ya man ninga shubo nkabariyo nibenda mbakona ivinga kugira ngo bahukane echo koti ne yanga koti te kucikiriza ahubwo kicitware kugira ngo obushwere nimba mwabugiremu kugira ngo mwabugumamu taro kora ki taro kurugamu no wabuzamu kurigire nkiza ya omagaraga ahubwo nora kuba kuzamu nubabagambira munongo utakabugisa mwaka haro utakabugisa mucy'abantu nango baza bakora counseling kama kanisa gamwe nege naganda madini gakwaselinga abantu kugira ngo mwaza kutahombushwere mbe mwaza mumarire kutari kugira ngo wabitaha mu kwa ikoti nyinshi kare utinyenda kubirigamo no wabizamu omariro tari kubasa kubirigamo hati ejuniye nshonga ekwatirine aha bushwe then ko rukweza kwa kutwaheza a separation twaza ha divorce now divorce ne yisha yonere permanent kugira ngo kumwe mwa divorcinga mwatana tarugarire bigere nyuma hata unba mwa divorcinga umukazi na basa nayikize kugaruka kaza kushwero ndijo n'umushye na basa kushwero kugira ngo aho mwakora ki mwatana cyawa mwene je neberi bakwita karasi resort mbwe na meheru mwagezaho okugumya umwe no kugarakana konka byakora ki byayanga mwareta abantu bakuru byayanga mwareta bakuru ba madini byayanga mwareta ba elders ba kyara bembezi byayanga akande mwarugaho mwajya mu separation hati toyikiranganiza banzo kalaho nanye nyikale hano tururo bundi yansonga sobora kuyimarira mukayira kake mwa baba gambira babikaliza byayanga hati utorwa mu separation nikimaya sana bo byayanga hatu ajyanka
mwazo muku divorce yenyine no kutana kwenyine aho yenyine no twaheka hati no twaheka kugira ko mwazo muri iyo nabikanga hati mwazo mu divorce divorce kumukuzo mu divorce nicyo bazagaruza kigere nyuma kashikumu kwa mwagigire mukote kaheza kugihereze twurugiro bujurizo oburuko ubwo yine hati kote kajya to bushwererwanyu bwa komaho hati masanga tumwa kigara kaki nyuma tumwa kigarize byire nyuma bamwa divorcing and bamatana hati kumukutana hati harimo ibintu binji harimo abana harimo ibintu hati numba mwazo issues zo kubagana ibintu nano kumara twaza abana ijuka hariya mwana mwicerizana kongati koti neza kuhereza iteka abana babe baryaha ibintu mwaza kubagana muti hati mwazo mukubagana ki mwazo mukubagana ibintu mbena hashongejo kujya kumukaza kutana abana twabatubaza tuta twatandikira hashonga y'abana kujya kumukutana numushaba okugira ngo hagiro watunga custody y'abana kugira ngo noha orabe nareberera abana umushije no basa kushaba custody y'abana umukaza naso kushaba custody y'abana kugira ngo nashaba ngo abayinaki abana kurigirira grounds ningashi emberi y'abana barumu yiwana reba ngo oine grounds zunungizo kubasa kushaba abana ko mushije kubabasa bakabakuhereza mbakweza wana ngo umukazi tariko babasa babiniwe babahereza naho nomuzo muri yebyo bona bijana bareba ki bijamba reba inshonga zanyu then mubasa kote sharamu uri kuza kwa bana kuba kuza kusharamu ngo oratwara abana hatumuza ha maintenance kugira ngo abana nababine kureberwa tumura hamwe umushija ruwenka mukaza ruwenka hatumaza abana twabatwaza tsta abana twakubarebera tsta hatumuzo mu nshonga yo kureberera abana mwikirizana naza kubana shashora sentence school fees kureberera abana no bakubana baturahi hatumwazo muri yebyo okumwakubasa okureberera abana yaho kujena ineshonga kuru mwazira abana muzira abana hamwe mwatana konka abana bo mbabine kureberwa tinshonga zanyu kugira ngo mukatana tumwakira hamwe tumukutura hamwe abana nababine kureberwa abana nababine kumanya baza kahi kandi uko tene consideringa in the best interest of the children kugira ngo nereba umwana haratungira obusinge umwana ecyaramuherezo obusinge ko tinicere kusharamu okugena yarangwa abana nabaza kwa bino obusinge ahamushija nanura ko bareberera ko tinicere kusharamu yareba ngo umukazi yaguma nabana naza kubatwariza je naza kubareberera je ko tinicere kusharamu then gira ngo maintenance y'abana yaza kubahweta ngwe mwikirizana kumara kore maintenance y'abana okubarisa okubareberera okubajekana no kushoma mwikirizana no kumara kikore kugira ngo umukazi naza contributinga umushija naza contributinga umushija shashureki mbone aho nazo nishogana muzizamu mwikirizana okumara twaze enshonga y'abana kutukurugari yecho tuzaha bintu ebintu property imu kuba mutunjiri kumatunga property ombushwere mwatana mwaza kuzitwaza mutako yecho nishonga nkuru munonga aho kwashangira abantu nibitana habwe ibintu shangira abantu bakore ibintu hamwe konka bagiro butikirizana bakeza kutana bayibuze ibintu twaza kubikora mbeno ari cyo bakwita matrimonial property ningashi ebintu emwakozero mbushwere ezo nizo matrimonial property kugira ngo omushija hine bintu byakuba yabirayi nango ni ngomugazi n'ibintu byakuba bayini konka ibintu bakoserenga n'ibintu mwakozire hamwe ombushwere kunenija na omushija omukazi yija ningashi mwatandika kutura hamwe oine ekibanja koine ekibanja mwatandika kombeka mwayombeka enju mwabaho mwasimba orutoke mwakora ibintu bya butoshi hatushanga mwabikora hamwe haro kushanga ngo omushija ekibanja kikakiri yeke kuko mukazi kuyizire nawe akateka contribution kandi contribution ejanza kubitari ya sente ne basako basente basoko ba sente so iteka ndigira ngo contribution ningashi omukazi kiyatekaho yaba yabiyatiro mukana hareberera na kureberera ijo nene contribution toza kujote ebintu byanje okashanga mbine mbwe nati wetine chuwizire nacho no okureberera is a contribution na contribution asa kureberera abana ningoshanga mwina abantu mukabaye baroho baruhire iwe kansa kuba iwe kansa kuba komishije oyino munyabazare wawe obabanka munyanya ko babashwenkazi yawe banyakwenkuri yawe omukazi ariyo namureberera ko kubajiro kwe gukora
nako ko kwano kore mirimo ya butosha icyo ni contribution ya man muno kugira ngo omukazi yariyo nakora mbene mwaze gabane ibintu ebyo nane babireba kugira ngo omukazi akozere contribution nangwa tumukazi wengana no mushije uza kushanga omukazi ni wayine bintu omushije atayine bintu konko mushije na wayine contribution pango yakozere nko mushije ahaka mbene zo kujya ta tokashanga nyine enji yanje njembe kire ninga koze kino kumwe mwaza mureza kureba omushije ahako nibagamba spouse kugira ngo nabase ko umushije ningo mukazi contribution yindi now are ikintu cyango kinyenda ko kushomesa abantu kugira ngo hari kushanga itaka barugura hamwe obagura hamwe itaka omushija yagura konko byagura omukazi yahandika ki bateranisa sente bagura itaka ngo bagura itaka uwo mukazi yahandika nka witness ngo wabaro yetu bana bateka sente leta miliyoni emwe ndete miliyoni emwe tuzogura icubanje cyananga kuto ekitwenshomesa tukiyaza gura icubanja uriya yamhandikisa ki yamhandikisa nko mujurizi yamhandikisa nko mujurizi okay aho nyine mbere twaheka kandi nani saba tumule mukake kandi utorogwa mukahumuro tsobole kubantu yongera yo nitekanzaniye tuine omunyamateka Eliakim Capson atumanya leka tumule ntugaruka TV West sisimuka webale kubukia roho omunyamateka Eliakim Capson atumanya wenyine nyinki akarenu ntubazanzonge zitalisemnazimu habo nsonge yakayire tuine nsonge zitukwetaga kuroraho tulhali hakwakana baitu twaroro mbuswiro bw'abantu barukwa balumu haro burukwa burumu abana haro buswiro butarumu bana akandi haroho tibuli legally recognized. We have been cohabiting for 10 years, but we have property. Aho henyino tukwenda kutandikira abo nsonga yakaye we bari mnonga mwashanga mwine bintu mutwire no mutura hamwe not legally married but you have property haruho ukushanga ngo ebintu byanyu mukabikora muta nasa kushanga ngo muti ya contributingire aho numbana mugabana ikware kugira ngo twazagure cyubanja buri muti yateka ushe yateka niyo yari kubari entitled to aha property ejo kugira ngo ngoko kugurane no mutita kushanga mwena mwashanga muri numcho owninga jointire numba mwine 50% kugira ngo itaka mwarugura hamwe ibintu mwabikora hamwe hata aho buri muti natwara icashime kubatwire konka ahashongeje yenyine no kuhabura abantu kugira ngo uwanoza kugura umuto mutoka mha sent ico kumaza bika records contribution yone berakore ni washasho license za material ni wakora cyangwa tumbavuga to bucukucu konka bibike kandi benshi manyongo niwe wakozere cyo contribution nano kushashura school fees kure ni washashura school fees cumanywe ngo mukazi niwe washashura school fees umushya niwe washashura school fees kugira ngo nyesya ahubwo no manyango izo records nzubazi kuyamba mbone property oko gusharinga mbareba contribution eyo kuboko zire ombushweri tukugira ngo automatically mwa mushweri ine ngunoza kutwara 15 tware 50 ahabintu mbareba iwe ombushwere uresire muki ninga shotire muki wana tukugira ngo bareba sente mbareba contribution eyo wakora urukureberera abana urukutekera abana ninga shoro kureba rwine ko kutwa kigambire wabo mwamwina abana nabo mwamukuza kubagane bintu nabo abana numbateka in the picture kugira ngo twabagane bintu konkaro ishi yabana kugira ngo ebi ne by'abana ekine cyanje kugira ngo ejeshonga nayo mugireba mu kugira ngo kumwe mwina abana tubagira ngo umushije yatwara biriya yagenda nabyo umukazi yagende byagenda izo shonga zana no muzuraising n'ingashino muzihayo koti yanesha rumushango nene reba ngo harumwa abana mbesha abana bo basigaza ki umushakore wamuhereze cyo mukazo kamheki buri muntu yatwara ki then mwamutine bana harushanga mwamutine bana umuntu nabwe sirimba reba share yawe ne ingana ki kumwe mitu itagamwaruguzire hamwe registered mu mazina ganyu mwembiri numubugana buri mutana ine 50% kugira ngo echapa mwine chapa kiriyo mu mazina g'abantu babiri let's say ka Eliakim and Christine no mukazi wanje mwene cyo mase muntu bagana buri mutana ine half 50 no ine 50 then ibindi bintu bikubabiri ebitari birye byawe uri yakozire contribution nabo basessinga contribution yakozire
okugita aha kintu development yabere mortgage ariko kushange ecyapa kiri mu bank naho mukazi yakora contribution yo kushashura aha loan nawe naye yakora contribution kugira ngo ecyapa kugira ngo kiri mu mazina gawe niwe yaciho mu banka ngiyo noza kucegaruza ejo evidence ni inkuru munonga kandi abakoze inshonga tuzurire munonga ecyapa itakaba kambe ndakurutwara konko mukazi niwe yakozireki niwe yashashura loan mbona mukazi wani washashura loan kimanywe ngo ni wakora contribution ninga shini washashura loan senze washashura nezawe maybe ni wasa kuba ino murumo no basa kurya loan kugira ngo nyensya hagire cyabaho mbene muroko mwako basa ukora muri yeze nshonga dene ndijo nshonga nkuru munonga kugira ngo umwana muguritaka ahaje nikibe hanangiriza mwene umwana muguritaka buri umuntu akacontributinga ninga shumka contributinga equally iyo bataka koresa nka witness uri mukazi kugira ngo nyonyo ninguritaka umukazi wanje yampereza yanyongeraho miliyoni 2 ningi 3 hadi namtekari nkabakareba babaro nyoni nye nagura mutekaho Eliakim na Christine baguritaka barugura hamwe mbere bamanya ngwitaka barugura hamwe kugira ngo rena we yakora ki contributinga aha sentezo ahita keryo. Okay. Netumarira habwe nsonge ya kairezi 24 omunyamateka Eliakim akande nuwe tuine atumanya na tsoborora hansonga ezitalizim na zimwe zikuba zikwatagana no buswere Eliakim akano sobora kuba no mutunga habuzi ubutalibumu nabumu uburi kubwine ensonge zikuba nsana ziti runeze rukukeraho rundi obundi utakabaire kora kintu no etaga abe nakuyamba namba yesimu 0 musanju 83 5 na mukaga 5 na mwenda 00 endi 0 musanju 5 mukaga mukaga na 3 08 3 noba no yetungiro munyamateka Eliakim akande atumanya abe nakusoborora hansonga nizo mutumarira umudakike mwe turukusibura ni insima management ya TV West ni kusima mnonga we bare programu nakusima we bare mnonga abenyuma ya kamera mwe bare gukora umurimo murungi aho bahabuzi tutakirukangira okwahukana tukore cyo nekikubasika kureba ngo twaguma ombushwere nko kucyatirwa kugira ngo byo mwabugire mwine kubuguma mutumuru timune kuba mu rugamu muboneka ba kansarazi mubone bakuru b'amadini mubone bakuru bebyanga babase okubayamba hanshonga zanyu babase kubayamba hanshonga yanyu kureba ngo basaguma mu mutwere mwakwatanisiza hamwe mwana mukore kintu cyona mubike records enunji gecyo agamba hakugure bintu abenshonga nyingi noho ziri kora ngo mwena mwabasa kwatanisiza hamwe ahago burunji bwihangarizo nasigara ndi Eliakim atumanya Capson Roya ningashi omunyaberagiro zarwaga nyampo munyabako kajara omurintunga mu district enamba 083 5 na mukaga 5 na mwenda 00 mwebare munonga mukama abaherezo mugisha mwebare. Okay, ziri 40 na mukaga zenyini kandi entekaniza no yasobora kubanigarukira simukane kyagena maiso hariyo muzeye bisisi no hariyo naija ni murona etekaniza kandi nsonga zinini heranti obundi yinekyo yegeremu rundi yo yinekyo sobora kuba no yegeso muntu munywano warule mu mbere kuba ne saneti tombe kama kamarungi abo kuba ngo niteka lyonka teruru kwikiriza kwa kana tuteho buryo nobukuru rubundi twagonjora ensonga no butekeranganizo buryo maka na families na muno turikubatungira butekeranganiza nabakyara turikubatungira butekeranganiza hamwe naba nyineka tu involving mu abantu bakuru basobore kubana batabura aha kandi aho ebyo turabukora ebintu bijya kutambura kurungi nuko tsobore kubana ubuswero burungi tube na makaganya kugumire kandi nobumu busobore kuba anibwo yongera nuko turwanise nebikorwa biri ebindi bukuruga mu buswere harokesa te impurira nkachege guoku umukazi yakozere ibintu biye arwine bayitama marira ngo yayeta mu mugwa. You understand? So no ikintu kisasa sasa bana kisasa family kisasa binganda kurangana kumarire byo urwine no ukora waheka wakora ki wabisigo munsi kandi wabisisa kandi kakubosha yaringa yakizibonekekea obwire utoiraho kandi mutukize tugarukira amsiwe no businge aba TV West mbaye ndakasanga klake mutarwa.